पेशा को खिस्ता है रांग सतंग जों जतन साइमान अमनि बांगैनो जों इनभेस्ट खाइवनि दिनै हायाव मुसुगै दङ कुइसन खौ माहायसि जों इनभेस्ट खाइनोले मुसुगै दङ पिया बो जागाव जों इनभेस्ट खाइखांखनो जों गोबां रिटार्न मोननाय गोबां पार्सेन्टेज खाइवै अमंखनो तासिनि कुइसन ओंगै दङ जों दिनै हायाव गोबां मा सामं पद्रे पर खाइवैनो रां आजे लाइवै दङ हाइफानो जों जे आजे मनि जिनि नांमनि साय कम न ओंगै दङ बनि बांगैनो जों फ्यूचर न नाहरै रां गोबां खालायनि बांगैनो जों सेभिं खायो रां कमनि बिसिङाव फानो जिनि जरा पाइबै दंमनि थाङै दंमनो जों नाहरैनो जिनि सेभिं एकाउन्ट खुलावैनो एकाउन्ट लखेनो सेभिं खायो पिया ओ जागो जे रिटार्न मानो ओ रिटार्न मान मनि इनखेनो बोसोराव 1-2% बोबाय जों सुक जागलिया आसो रिटार्न बाय हायनि बाङैनो सिनि थानियाव वानसक मुंफायखे जों सेभिं खाइ दंमोन बाय सिमेनो इंलिया जों इनभेस्ट बो खायनि नांनाय हनै अमने बाङैनो गोबां को बरगरगनो ओ सेभिं एकाउन्ट सेभिं रांनो सखलायबै नावै टेक्स रिटार्न गोबां माननाय जार हनै फिक्स डिपॉजिट रगो खायबै रफिबायो दावै रफिबायो अरो बाहायनो हाय रिटार्न मान फिबो बोसोर स्क्रीन नगै दंना बोसोर यारो बोसोर रिटार्न मान पिया नायनि मानले इनफ्लेशन बेरायनो बारेवै दं रांनि भेल्यू कमरै दं भाइके मले मानै मरवै दंमनि बाय नों जतनो साइमनो जों लास्ट इयार जे मानै मान माने दिस इयार ओंखेनो तेसाबो दाम बारेवै थां दङ गेबो हाइतेनो ओ रांनि भेल्यू बो कमै दङ गेबोनि बाङैनो इनफ्लेशन बाय समान समान ओमने बाङैनो ओंजायाखो टेक्सा रिटार्न गोबां बर' माननाय होनै जों हायनो हाय वानसक लाइफियो वानसक मानि परेवखे जों डिसिसन नालाय बो जागरो बन रगो हायनो हाय जों दा फिवानि इनभेस्ट खाइनि जेंलाय फियो बा गुल लगो इनभेस्ट खाइनि जेंलाय फियो गरखेन 10-11% 9% हायरो रिटार्न मानै दङ फिया जों 10% रिटार्न मानै दङ बाय जों ओंजागियाखो तेबो जों रिटार्न गोबां दे मानाय होनै जिनि थानियाव वानसक मुंफायबो दानि हिंखेनो जिनि मुसुक मानि जिनि नांमनि बारेवै दङ अमनि बाङैनो जों जे मानसागनो जों सेभिं खाइलायवै जे नांमनि रग नांगियारनो जों नायकोलैनो जों सेभिं खाइवै जों तेबो इनभेस्ट खाइनो मसु तेसा गोबां रिटार्न माननि जागावो इंखे जों ताबो वानसक थाइकलाय बो जागावबो तेसा गोबां रिटार्न मानै दं बा फाइनाय गेबोनो जों ताबक सिलायनाय जों इनभेस्ट खाइवै जों सामों खायावै बाकेबो गोबां रिटार्न नालायनैनो तैवै गतिनि हायो जों नगै दङ गोबां मा बरगनो जों एडभार्टाइज बा गोबां मा बरगनो जों नगै दङ म्यूचुअल फंड रवो इनभेस्ट खाइवै दंमोन नो जों नगै दङ के म्यूचुअल फंड रवो खेनो कम हमफानो 15% 18% बहायखि खाइवैनो रिटार्न मानै दंमोन जों नगैबो दङ इंखे ताबो साकसागो सोंफायबो म्यूचुअल फंड ले जों बाकी इनभेस्ट खाइनाय द फिक्स डिपॉजिट ले जों बैंक थाङै खाइमानो म्यूचुअल फंड ले जों बाकी खाइनाय म्यूचुअल फंड बिसिं बाकी सुइस खाइनाय जिनि क्वेश्चन फाइबो बहाय खाइयैनो या अम दिनि टपिक या के बनो थांनाय भिडियो लास्ट दिगे हायनो हाय सालायफिनाय बाकेबो म्यूचुअल फंड बो जिनि खुरनो जों के बनो जों सायावै जों खुरनो बाकेबो अरो जागावो जों इनभेस्ट खाइनाय बनो लास्ट दिगे सिनिलायने गना ता म्यूचुअल फंड खने 15% 18% 20% हाय रिटार्न मानै दङ एक बोसोरनो तेबो मानने मसुगो तेबो रिटार्न का डबल नाय जा जाते नों दिनै हायो 10,000 के 20,000 ओंगै थांनाय जा बहाय जाके रिटार्न मान खानखनो तेबो जावै थाङो हाया दे के बहायले बो जागाव माननाय बनो ताबो सिलाय बिसना बहाय जागा जों मानसिनाय रिटार्न 100% रिटार्न मानसिनाय इनखेनो जों स्टॉक मार्केट चिनि बाङै बेलायनो बेस्ट ओंगै दङ के स्टॉक मार्केट नि बिषय द बांमान कंपनी रजिस्टर खाइजा दं ता एनएससी बीएससी और बांमा रजिस्टर खाइजा दं बो जागाव जों इनभेस्ट खाइखेले एक बोसोर बिसिना 100% रिटार्न माननि दंबा क्वेश्चन फायदेबा ओके ओ जागाव ओंखेनो चिनि पर्सनल न्यूज मा फाइसिनि पर्सनल स्किल और ओंखेनो जों फंडामेंटल नायवै
nung buziwe bo zago hakungna bo dunia tini hai present solai tong bo mo market mam le group tong bo hai no naiwi ne sung invest khai mana bo hai jagan khana ga ba jaga bisi ono kabang mo company ne ek bosor bisi o 100 200 300% hai ro return roi tong pia nini uporo ungai thang bhai ke engkena nung asang ni risk kabang nan nai nung asang ni return bu kabang man nai nung joto risk kom nan nai asang ni return bu kom ungai nai stock market ni bisi o bu ko o mane no bu jeng tabok isa chi na le nai ge tabok jeng kaisa hai no nai ni ritling ni dunia o tama solai tong tabok technology na teiwe tine hayo technology ba sobia 2030 ro bo tini hai bare na ne bare ya tini si asang speak ngai thang 2017 ni si mi tak 2022 5 year bisi si technology busu bare oi thang khana busu bare thang na wansok oi ne di inke 2022 ni pore 2030 te 8 years por ro baki technology bare thang ni thang ya hai ne phai bare thang na technology gesang technology return ka mana de maya wansok oi ne di gesang tabo technology no teiwi ne je IT sector oro jaga no naiwi chinta google search khai nei leine oro ni top 10 list no tama company tong nukha oro jaga wo top 10 list tong ke o company no sung je 10 khan tong mane o company no sung kaisa ke no company no sung fundamental no teiwi sung analyze khaiwi mana ke oro bising botong jara company koto tab info se withdraw bro hai company koto rong khena tabok nini risk bu kom return bu kom ngai thangna ke jara company sikon penny stock bonong khena company sikon rong khena bonong fundamental kam khena analyze khaiwi nung bujima hang khena orong khena kabang ni return kabang phaiwe tani khena company bu sani bang bu company tolo ni bang bo belai ne sathare isaw to company koton kaise stable nja hani banu growth bu bro blo khena ngai thang ko o mane na sung kam ke bu siwai nung bu risk nama nung joto risk nama hang khena nung company je sikon tong oro risk na wai ne kabang return na wai man I hope nung kam ke bu si man khana sung bo jaga ro bu sung invest khai khan khena sung kabang return mannai sung dine hai jorawo time ro wi man ya ngai tong invest je jaga khai oro time ro man ya ngai tong hani bang ne sung time ro ya jarke income return phaine jar bahina no sung manai tu layo ke bong kha best nke na stock market dine hayo belai ne best ngai tong khana hayo best ne nai so tabo question 5 sung stock market ro le bhake sung invest khainai boroni simi invest khainai sung return ama ha ka ma nei tong sung no gu bi tong ha ama ha ka mi sung siwi na tong ha pia bhake invest khainai boro simi invest khainai tawana di boni simi sing invest khaini thang hang khana sini mobile sini laptop ni simi sung play store ni simi sung kaisa broker ni apps sung download khaiwi jung account kholawi na ma na ta boni bangai download khaini bangai ne tola description no link rojar mungai na abo stock angel broking bro rong nei or jaga link rozak tong nai ke o link ni simi khena na download khai na ma na ke download khai mani pore khena na account kholawi ma na ni aadhar card ni pan card ro ni bank account ro ni account kholawi ma na bo free wo na ke account kholok mani pore account complete ngai khang khena na company research khaiwe nung oro fundamental naiwe je nung jajak mani no teiwe ni na invest khaiman la ha on simi khena ke bai khena sing invest khaiwe sing sini rang no return ke bang khena nai man na tani khena sing future no te belai safety ni musu te bang rang ni musu hani bang ni stock market best platform so jora no te mag nang ta khai side tabum ni simi sai side 2030 khena kaisa amount koto ke ya pho tong manager khena khai ni sai side okay tata bye bye love you all